Halo. Halo. Yego. Meze gute? Ni sawa. Uraho nkumenye? Nyine ngiye banyitera dukunda Kararisa. Ngiye banyitera dukunda Kararisa. Dukunda Kararisa? Uwoga na hehe? Hano Kicukiro. Bashaka iki? Bashaka iki wanje gira? Alo, nikaze ku murongo wa Airtel. Turavugana na dukunda Kararisa, turavugana nande? Wose uri? Nje ndira dukunda Kararisa. None se bimeze gute? Ari umukiriya wacu yarayobeje amafaranga kuri nomero yawe. Nomero yanjye ni kangahe? Ni gira urashaka iki ku telefone? Amafaranga yayobeje nayaye? Amafaranga yayobeje nayaye? Ni 120 papa. Kugera waje giraho. Wayobeje kuri telefone. Ngo iki? Labisaba wayobeje kuri telefone. Nomero ntago dushinzwe kuyimenya muri MTN. Gera uko nuzaje no kumenyera wowe agiraho. Wewe witwa nde? Wose washaka wi? Nyine tuyobeje amafaranga kuri nomero yawe. Iye nomero? Iyi nomero yawe turi kuguhamagaraho. Ya ndaruka za mwabisaba. Nikora niba kubona amafaranga. Ori gutuka MTN. Blazer Wanda. Yego abima. Ngo iki? Warumbwiye ngo iki ko ntari nkumvise neza? Nimba utumvise byihorera se njya mvuga kabiri. Kubera iki utavuga kabiri? Niko? Halo? 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 Dareka kunesha umutwe nibere muri ambotiyaje. None se kubita gushyira mitiweli wa mugabo we? Mitiweli se na gatatu. None se mitiweli nayo nzatanga. Ntabwo uzi ko ari inshingano zawe. Nayo nzatanga mitiweli nimba umbabaye uzayinangira. Kubera iki tuzayitanga? Kubera iki tuzayitanga? Kuko ntayo mfite. Ayo mfite se gungurize. Ayo ufite gungurize nzayakwishyura. None se ntabwo ushaka kuvuza umuryango wawe? Uzabihorere bapfa narimbise mwashatse mukabyira n'ibihari nimba apfa nzabashyingura. None se ubwo urumva ibyo bintu usubiza kuko bikwiriye umuntu w'umunyarwanda usobanutse nkawe? Sava muri ibyo ngibyo ibyo byihora. Reka kunesha umutwe. Ariko ubundi uko bajura cyangwa nawe abakubajura